Od početka ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. godine Hrvatska je postala sigurna luka za tisuće obitelji koje bježe od ratnih razaranja. Evidenciju vodi Ministarstvo unutarnjih poslova i zna se da kad se traži zaštita da se obraća njima, onda je forsirana ta međuresorna ta komisija koja se brine, a plus toga oni imaju jedan portal Hrvatska za Ukrajinu gdje objavljuju te najsvežije podatke. Za sada se otprilike priča da imamo negdje preko 30.000, od toga je negdje oko 50% i 51% žena, negdje oko 14 do 15% su muškarci i oko 34 do 5% su djeca. Hrvatska vlada je omogućila ukrajinskim prognanicima kontinuirani pristup tržištu rada, zdravstvenoj zaštiti, socijalnoj skrbi i obrazovanju. Sustav Hrvatska za Ukrajinu pokazao se kao jedan od najbržih primjera prilagodbe državne administracije, osiguravajući da djeca ne gube školske godine, a odrasli dobiju priliku za zapošljavanje. Dolaskom ovdje oni se prijavljuju, dobivaju praktično boravak ovdje, to je boravak, oni spadaju isto pod određenu vrstu zaštite i pružaju se zaštite, ona se produžuje svake godine, već je produžena do 2000, to su ti standardi Evropske unije i oni kad dobiju boravak, onda oni praktično idu u naš školski obrazovni sustav, uključuje se djeca u naš školski obrazovni sustav, isto imaju zdravstvenu zaštitu, imaju pravo na zaposlenje, puno, recimo, ne samo kod nas, nego i u Europi gdje ih ima oko 4-5 milijuna, najviše u Njemačkoj, Poljskoj, Češkoj, pa kod nas je tako oko 30.000, oni traže posao i recimo dobivaju posao, nemaju nikakve probleme sa dobivanjem posla. Jedino što oni, recimo, uglavnom su to, puno ima dosta školovanih ljudi koji, recimo, traže nostrifikaciju svojih diploma ili svoje struke da bi radili u struci. Ali to je problem koji svugdje praktično dok to dolazi do te nostrifikacije i tako dalje. Tako da ja vidim, nisam čuo za apsolutno neke probleme, nego jednostavno tu je ta jedna dobrohotnost, benevolentnost hrvatskog naroda prema i naših svih struktura koji razumiju za tu njihovu pomoć. U ovom procesu važnu ulogu igraju ljudi poput Slavka Burde i udruge Kobzar. Oni su postali prirodni most između hrvatskih institucija i ukrajinskih prognanika. Ako oni se nama obrate, a obraćaju se nekada, onda ih ja uputim, jer mi smo dogovorili sa tom međuresornom komisijom i sa tada u to vrijeme potpredsjednikom Vlade Republike Hrvatske, gdje su bili određeni naši ljudi. Mi smo recimo imali 4 ljudi od pripadnika ukrajinske nacionalne manjine i to je objavljeno koji su ti ljudi, onda mi upućujemo njih prema tom. 2 su u Zagrebu, a 2 su u Slavoniji. I onda mi znamo ko su ti ljudi, onda ih mi upućujemo na taj način. A uglavnom, pazite, nije barijera jezik između Ukrajinaca, razumiju se puno, a plus toga ti prognanici brzo nauče jezik. I onda oni se već snalaze, oni su prvi početci, znate, tu ima malo nekih dok oni se snađu, ali međutim oni se brzo adaptiraju, pa čak i sad su i počele integracije na jedan određen njihov u naše hrvatsko društvo. Ukrajinski prognanici u Hrvatskoj više nisu samo gosti u prolazu, oni su postali aktivni članovi društva koji dijele hrvatsku svakodnevicu. Na razini države mi znamo da je Hrvatska jedna od prvih zemalja u svijetu koja daje i vojnu i političku i diplomatsku pomoć, pa čak i humanitarnu. Znate, mi što se tiče kao države, mi znamo koliko već paketa je otišlo je pomoći prema Ukrajini i dan danas da se i tu nalaze njihovi ranjenici, branitelji koji dolaze kod nas na rehabilitaciju. Sad ne govorim, znači vojno-tehnička je pomoć, zatim je pomoć diplomatska, pomoć politička, pomoć humanitarna. Mislim, iz svih tih pravaca država ima svoje programe i na tome radi. Drugo, što se političke, obzirom da je Ukrajina postala kandidatom Evropske unije, a Hrvatska je već član Evropske unije i tu isto idu određene. Znamo koliko se naš predsjednik i premijer Plenković trudi na tome, pa i praktično sva ministarstva koja su uključena u to, recimo što se tiče države. A što se tiče građana,
Tu imamo recimo veliku broj ljudi koji su uključeni preko Crvenog križa, civilne zaštite, pa imamo posebnu, jako bih rekao, dobru organizaciju, Dobro-Dobrim, koja recimo ima određeni program, a tu je i crkva. Iako je povratak u Ukrajinu san mnogih, realnost 2025. godine pokazuje da su u Hrvatskoj pronašli novu domovinu koja ih je dočekala s empatijom, prepoznavši u njihovoj sudbini vlastite ožiljke iz 90-ih.